Inkosi siqiniso nesilinke sibili likaNkulunkulu nokuba simile bazalwane ungabona sihleli sithule singafakazi kodwa siqinisiwe izwi ayibona inkosi yimi lapha ngeyoqiniso bazalwane Jesu wangithanda emaphakadeni wangilanda emazweni bazalwane ayibona inkosi kulezi inkosi ekhuluma ukuthi wangazi seseswini ngokusisa sihamba indlela zehlela zenikela nje kodwa ngiyazama ayibona inkosi izina ngivele nje umbonga ukuthi Jesu ebudaleni obami ngisamthanda futhi ngiyamuzwa egcwele enhlizweni yami ngiyifakazela endlini bazalwane ngike ngivuke ebusuku ngikhuleke ngiyaluze endlini ngithi awu ngiyabonga Jesu ayibona inkosi ngikubamba udlada ngoba nje mama ngokugogo udlada mamhlobo ndawo yasekhuthu ayibona inkosi wathanda uJesu ngebukela uJesu bazalwane ngangumakoti bazalwane ngibona uJesu bazalwane endleleni yokholwa ngishadile bazalwane kohamba kwafika la ngaliwa khona ayibona inkosi ubaba ethundwa isitho kodwa ngibona ukuthi kwafika lelo banga sekemukela indoda kwahamba indoda kwasala indoda ayibona inkosi ayibona inkosi ekusweni yami hawu bazalwane uyazi uJesu emini yayivala nje indaba yomuntu wesilisa uma ehambile uzwe injabulo yokukholwa uzothi nawulala embhedeni wamisa amadoda mawukhala ayibona inkosi yabona uJesu bazalwane leso simo lebukela uJesu bafika ukuthi uba wathi ungena ayibona inkosi ekholweni bafika ukuthi singadonsela phansi ayibona inkosi kwathi ngeke ukuthi sonke sihlele ekholweni ngaliswa bazalwane ngalwiswa ngibona uJesu indoda yaseKalvari yaleyo yangazi nami bazalwane uma ethi nokumina ngakhohlwa ingane yakhe kodwa mina ngeke kuthiwe ungobile ayibona inkosi ngeke mina wafika ubaba bazalwane esehlulekile ukungibuza ukuthi ngiqhubeka naleli sonto afike ePetersburg ayibona inkosi kodwa ngibona umoya kaNkulunkulu athezwini lapho uyobushiya usikhumbuze konke zizokwenzeka izinto wangikhumbuza ukuthi hlale ekhonini hlala wathi uhleka bheke phansi angaze ngakwenzekani kanti yes elithi izibhenkosi ayidinqabi uyezwa bazalwane wafika ngasisi isibhamu sikhume ngesesemotweni wethu wavula umnyango wokushaya ngakho ayibona inkosi Jesu waseNazaretha sakhuluma isibhamu kodwa ngasizwe ngathi asikhuluma ngasizwe sikhuluma ngathi sikhuluma kamina uNkulunkulu ophathiso ayibona inkosi ilwiseni igama likaJesu elinqaba lesiphephelo laba isiphephelo kengadelo nabazalwane bavukizwe emva kwesikhathi lokuthi ngenkathi impi yakwa-Israyeli bazalwane nawe sebegibhitha belandelana uNkulunkulu wathumela ingilosi ephuthumayo yangena phakathi kwempi yakwa-Israyeli nabasegibhitha nakini kwaba njalo bazalwane wangena uJesu wangenelela ngiyambonga ngendlela emasa nokuba ngimile ngenxa yegama likaJesu ayibona inkosi ngikhumbula abazalwane kulezi insuku ze-COVID ayibona inkosi wahamba kubaba abazalwane wahamba nje wazoshonela emazweni hayi kodwa sasesimlanda wazongcwatshwa ngaye ayibona inkosi ngikhumbula imfuzo COVID ihlaseleke umfana wami bazalwane i-COVID kubefuka nje lezi insuku lezi ziphutha ngombonga ngani inkosi ngoba kunakho kwenene bazalwane wafika vele emsebenzini ngilokhu ngimfonela ngoba wayethe uhlaselekile uthe sendleleni ngamuzi ukuthi hayi ayahambeki wathi nefike ekhaya bazalwane akeze endlini sokuphuleka vele ngene endlini yakhe ngase ngiyompheka bazalwane ngafika nje ayibona inkosi kade driver kemoto esisuka kwaNongoma ezinqulu ethwelwe isandla esinamandla Jesu waseNazaretha bazalwane uma efika i-COVID ethelwayo ayibona inkosi kodwa kimi bazalwane kwasuswa lokho ngavele ngambamba ngamola ngambeka esifeni sami ngabiza igama likaJesu ayibona inkosi
ngase kufanele ubaba ayibonga inkosi ababonga uJesu wahamba wayesibhedlela bazalwane esibhedlela ngangingalali ngicela uJesu uthi ungalezi ihlazo ngoba ziningi izinto esilayelwa zona kodwa simi ngawo abantu bazobeka uJesu wena besithowayo nokuthina ayibonga inkosi ngangifuna ukunyaniza endlini bazalwane cela uJesu ungalezi ihlazo ayibonga inkosi yini nangumfonela izwe ekhipha athi mama phela bazalwane yabonga uJesu ukuthi abantu ayenabo bahambe emhlabeni kodwa wasala yena uthi uma esho inesi lathi kuye hey cha uyakhuleka noma bayakhuleka kodwa besidaba sizokulunguza ukuthi umphefumulo ukhumbule bazalwane kodwa idwala yameza yasihli ihlazo ayibonga inkosi yabonga uNkulunkulu ngendlela imangalisayo ngizodumisa yena nje basakube kusuka ukuthi ikhathi zonke uJesu kufanele simbonge simdumise noma ngabe bazalwane kwenzekane endleleni ayibonga inkosi kulezi inkosi ebazalwane la kuHezekiya 4 bazalwane ayibonga Nehemiya bazalwane izitha yabahlupha abakhala bazalwane ziyasihlupha izitha uma sithi sivusa ugangi ziyasihlupha izitha ayibonga inkosi uthi ke makwathi lapho uSanibhalathi sezwile ukuthi sabe sivusa ugangi wathi ukuthela wavuthula waqolonda abaJuda wakhuluma phambi kwabafowabo nempi yaseSamariya wathi benzani abaJuda abangenamandla na bayekwe bebodwa na bahlabe bakuqede ngosuku na bavuse amatshe emfutufuthwini yamabibi lokhu eshisiwe na ayibonge inkosi leli zibazalwane ngizwe lishelizwe lakuthi Sanibhalathi bazalwane wafika umyeni wami engidonsele olulo ayibonge inkosi amen ngoba iningi izinto bazalwane ezenzekayo ezisidonsela phansi ngoba laba bazalwane babefuna ukuthi lungavusi ugange lukaNkulunkulu umuzi kaNkulunkulu ayibonge inkosi nakuwe bazalwane siningi izinto ezifikayo esithi hayi nokukhona kwavasiza ayibonge inkosi kunento nje ke bazalwane esenhlizweni yami ukuthi bazalwane masingavumi ukudonselwa phansi masingavumi oSanibhalathi basidonsele phansi ayibonge inkosi beyazi ukuthi ngeke ngihlale eduze kwabantu bazalwane abazalwane uphethe iBhayibheli abesefaka ifoni phakathi uyakhuluma ayibonge inkosi bazalwane sizofuna uJesu wonke unomthwalo wakhe wonke umuntu unempi yakhe kodwa mayefika la vula ifoni ayibeke eBhayibhelini simbone ebheke iBhayibheli akufaka ifoni ufika uNkulunkulu esezulwini athumela usizo ukuthi bayezosiza wena ngeke usamuza uNkulunkulu esiza wena ngenxa yokuthi ubeke ifoni uyathwiza lapha ayibonge inkosi izwi kuwe ezophila kodwa kufika ukuthi ubhizi ngefoni awusezukuzo uzo nabantu abakhulu sebekhuleka wasezeleni usukhuleka kulo Nkulunkulu kodwa wena uNkulunkulu belethu usizo luphuthumayo kubeka isimo siyesihle ngale ndasisuka abazalwane emsebenzini siyahlupheka kodwa ufika la ayikho robazana kodwa ke ngesikhathi sakhe uNkulunkulu sehlezi kumkhonza ama-hour 4 ama-hour awethu bazalwane kodwa masila sizofuna usizo kuJesu ngakho bazalwane siyakhuleka sizovuma ukudonsa oSanibhalathi besidonsele olulo ngoba iBhayibheli bathi lokuzana ifoni